So guys, wabonye ukuntu nabi bimeze, utaza gafata umusigo wanje ikamuhereza akari unaci nanjye nakora ngo nongere nsubirane umusigo nari mfite. Niyo nawe ushaka ntago nawubona. Nibukiriza abantu banje yuko abantu bashaka kujya kwiga hanze cyangwa gukora hanze, by'umwihariko abakozi. Kwezi kwa gatanu turimo application zirangirana n'amatariki 10 ya mbere. Ubu ngubu turi ku itariki 5 mfata ino video, ubwo hasigaye iminsi 5. Unyandikire, ufite passport, ufite service fee, kwishyura mu byiciro birakunda. Iyi barcode ngiyi niyo nza gahita nscaningamo hariya, ukampa address ni buri Kigali, ni buri Dubai, aho uri ni buri Qatar, gascaninga nta wundi muntu wabifungura. Iyo bimaze kukugeraho uragenda ukabifata, nanjye bakambwira. Nuko nguko akazi gakorwa online.